Karbi Anglong Autonomous Council CM Ronghang ahin ben gona sab ke talon pon Mohon di Chua LP School along Kahumri Dam. HDP Mirjang Aklam General Karbi Youth Festival ke paman pon Adimalong non anta ke pangtirasai klaim pon Wangwelang. MLA LED Scheme Pen ke panong pon Dena Rong along Karbi Cultural Society asai hen ki kim kerang asai ke oi. Kardom Nili Karbi birta than bang thare harmony be non birtang ton pen arjuitha. Karbi Anglong adang pi along ta preni phai kep arni pen gonasop pangcheng ponlu. Gonasop asai angdeng ke talon pon apora hut Karbi Anglong arlo along Pharu ke Thomas School along gonasop talon dun. Preni phai Krisi arni ada por phai sir kep apor malong manja pen kilometer pho an ka helo towar piara along kido Mohong ri Chua LP School along gonasop apora hut Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kahumri Dam. Kahumri Dam ahut engineer Miji Crow SSA DMC Nayan Pathak atum chitong don DMC Pathak pen kaning je pon atengke Karbi Anglong arlo kado kawe hum Pharu rakre ke thoman school do labang swang bong pen external evaluator atum Kahumri Dam jike hum Pharu phora homing ko rasir kep lapen preni phai kre hini arni ke hum pokebra ke thomas school along Humri Dam pupusi ning je pon lapusona porhut Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen Mohong ri Chua LP School along kachari au sumaratuma phan kopi kosonma thanbang atum wangverma lahaya puthak arjupon Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kaning je pon atengke quality education will establish school ko lage teona guno sob pata hebla ami Karbi Anglong Autonomous Council area te hunkala ami special te data pati ko ami hilang to loisu aro iman kini obhabu bijuk se school bilaga ami puron koribo karone ami Karbi Anglong Autonomous Council ta sasta Borjan KCS atumpen cepatir pipon si kedam tang citi aceklo nifai ingkora trokpen nifai ingkora sirkep arnian HDP Mirjang Pathu Aklam along ke paman pon mesen pen pacun pon lo sita sayang deng tang det pen ke pangthira sai abang tingni det lo. Zonal Karbi Youth Festival Ruptalin asengkan alir alon pensi HDP Mirjang Pathu Aklam along mesen pensi pacun pon lo sitame Ruptalin katalon tang det pen kapangthira sai abang ke claim pon wang vedet lo laswajok Preni phai Krisi arni anta kapathu Aklam along kecit hektik an parta lobansi oichu arniwang towar pika cheleng atumta thekpon longlo non India government atumpen thedung asai kideng laki Clean India mate Swachh Bharat puathe PNC arniwang ta pangthirpon bomlo sitame number 21 Borjan constituency ahawar kedo MAC lapen chenglok kethe kideng atum non anta ingthong biba sonsi dolang Kidam tang 2016 aningkan MLA Joyram Ingling pen Karbi jutang jupat ke pangchu mate kapaching turji aphan pu mathasi matijonga chekluni phai ke thom arni Dena Rong along MLA LED Scheme Pen Karbi Cultural Society asai hem kikim kerang ponji aphan long e somponlo sitame kikim kerang asai ki oi thektik pusikat news apherang ke Rubin Bepen birta nangpale Dena Rong Karbi Cultural Society asai hem kikim kerang ponji aphan pura Normative VDC Chairman Tapan Bordoloi Arideng Pen long e somponlo lapen ita hai hui sitame kikim kerang ponjia phan sigdang ponlo bon sitame non anta kikim kerang ponjia phan angthek avedetlo lasi rada tumpen Dena Rong Cultural Society hem kikim kerang pon serak jia phan madu abang phubang phile arpudo sitame sayamo geklem kedam serak jia phan si chuning ripon wintilo pusi pirta ripdun long non malom so apor phan dina parman birtamo ington pon iksina House of Milin discount on all collection 70% discount on items like ornaments earrings garments dress shoes bags baby blanket etc. No discount on new collection. It remains as usual.
Market near Day Engineering, Difu, Karbi Anglong, Assam. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का ओइ लाके आहिरिंग तांग्राक आनलो ओंगदुंगा तुमा प्राण के दाम ता दुओ ता हाइपो नंजोंग इतुंग के हेमबिच किमजे फांसी जि थाम बमलो नंगी फ्रेट दुखलो निलिता हेमगिमी किम बमलो सीता लाहेलामेन असप्ता निलि माथाथे आथेमा निलि हेमलो एक्स्ट्रा किपि दुंदो आथे निलि हेमगि किमलोंगे टाटा डिस्काउंट एसडी बार पेंसी किमपनलो Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lake Texer a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotors.ka@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank. Banker to Hills people of Assam. Financer Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan. Low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ওয়াটাৰ Dina mopi putot bertalong wang tulo. Preni pai kem arni gangsam por pai ke thom apor malom pen dilai IB along gunasap ke talon pon along kelang cari dunjia tumapan kang tum karne padopon. Langtuk Teron Cluster ke parlu ang kanga tumapan son terang CRCC Langtuk Teron Cluster penjapon si kang tum karne padopon. EE Ranjan Bordoloy Bijit Ranjan Saikia Lapen Chani Charan Goswami alang letum dergaung pensi wangno. Gunotsov katalon kepachun Ponjia pan iya tumpen birta ke pachini ponke golf pen kopisi nilituma pan nangkapin khatma labang so tengsi langpon chari ponji lapen kopi ke thek ponlongma labang so tengsi golf atuma pan puthot birta pali ponthuji pusi clardak pen birta pachini pon SSA
Bokojan block ke parlu angkang langtuk teron cluster dilayalong ketang EE atuma hinpen EE Ranjan Bordoloi kahumri damche school amen ke Langtibuk LP School Nahorjan LP School Bijit Ranjan Saikia pen kahumri damji high school laki Banu Bhakta ME School Dilai Golf LP School lapen langtuk teron LP School lapen Chani Charan Goswami pen kahumri damche school ke Rongtharve LP School pen Jiadong LP School puta Pherangke tum kahumri damahot nang pachini dun ট্ৰেইনিঙত কোৱা মতে ইয়াত যিহেতু উৎসৱ বুলি কোৱা হৈছে গুণোৎসৱ একচুৱেলি ফেষ্টিভেল অফ কোৱালিটি ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যাৰ আমাৰ যিখিনি ড্ৰবেক আছে ক'ত কি লেগিং আছে আমাৰ স্কুলবিলাকত তাৰ সেইখিনি এছেছ কৰি তাৰ ভিত্তিত তাক স্কুল বেলেগ বেলেগ ইনষ্টিটিউশ্যনবোৰ সেইখিনিক সেইমতে ভাগ কৰি তাত কি ড্ৰবেক আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এডুকেশ্যন পলিচিটো তাক মানে প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চ' আমাক পঠোৱা হৈছে আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আমাৰ কাৰণেও এইটো নতুন বস্তু আপোনালোকৰ কাৰণেও নতুন বস্তু আমাক কোৱা মতে ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি ক'ত কি আমাৰ ড্ৰবেকছ আছে সেইখিনি ফাইণ্ড আউট কৰি সেইমতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তাৰ ৰিমেডি কৰিবৰ কাৰণে একচুৱেলি আমাক যিটো প্লেনিং তাৰ এটা পাৰ্ট হিচাপে গুণোৎসৱ তাৰে এটা পাৰ্ট হিচাপে আমাক এভালুৱেট ৰিমেডিয়েল প্লেনিং Bokojan rong supi ke Prenify Kep Arni pen EE atum Homri dam pangcheng bom tang lopusi cherok tok aradatum pen chithan school tiena longta Gunotsov Katalon pon jiaphan chisik chedang pon mate aliralon chepi pon oason si thek pon long Christian English High School Patua Klam along Kidam Tang Chitini Phai Inkora Troxy Arni Pen Kepangcheng Pon Kechengsi Interchurch Knockout Football Tournament 2017 Anikhan Aparman Prenify Kep Arni Angdung Kiti Padopon Difu Baptist Church Youth Ministry Hinpen Patirpi Ponsi Kadokawe Long Inkora Pli a Church Atumpen Football ke Patu Chepate Dun Labangso ke Patu along Kadokawe ni Cricket Hom An Ajak Kiding Pi ke Patu along Angdung Kiti Yahut Evangelical Baptist Convention Church Lapen Rongmili Believers Church Angbongsi Angdung Kiti Patupon Kapatu Kecheng Hut Pen EBCC Atumaphan RBC Aterang Atum Ball Ipum Thapponsi First half Chepahai Pon Apitu Second half ke Patu Atum EBCC Atum Puthot RBC Atumaphan Ball Ipum Thapponsi Kijudapor Hut Chedai Chit Ajok Tiebreaker Pen RBC Atum Ball Pum Thom Lapen EBCC Atum Ball Ipum Ansi Thapdun Un Chorajok Kechengsi Interchurch Knockout Football Tournament 2017 Abangke RBC Atumsi Champion Chepalong Damlo Kepatua Long Ke Hai Dunatum Aphan Kachetong Dunalo Hisarpo Karbiang Long Autonomous Council MAC Richard Tokbia Hinpensi Nong A Pipajer Ponlo Lapen Best Goalkeeper Nong A RBC FC Pen Pogo Teron Chepalong Pon Best Player EBCC Captain Jamnao Lapen Best Scorer EBCC Pen Vishal Gurung Chepalong Ponsi Ing Samjin Pen Angdung Kiti Kepatu Pajut Pon Birta Bangkela Ponsington Ponigla Langing Bob Thakar News Channel Domi Thakme Kurwang 2